Nek se obrati. Evo gospodin načelnik, naš načelnik želi da nam se obrati. Više malo. Koliko je film iza dobro, više malo. Bio čin 20 godina. Sugrađani. Čekaj. Ja molim vaših, ako smatrate da je to dovoljno. Gdje su pare od aviona? Dobro je ba. Evo, nemam pojma, vjeruj, s parama od aviona isto koji ti. Vidi, ali ja vas molim, da bismo mogli razgovarati, predlažem da vi izaberete svojih 10 ili 15 predstavnika i da sjednemo i da razgovaramo. Ja smatram isto kao i vi da je ovaj grad opljačkan pljačkaškom privatizacijom. Ja samo želim da vidim šta vi smatrate da ja, bez obzira na nadležnost, mogu da uradim. Ja vas molim da uđete da razgovaramo. Ja vas pozivam da razgovaramo o svemu, pa i o tome. Evo, odaberite 10-15 predstavnika i hajmo u kancelariju da razgovaramo. Gospodine načelniče, može jedno pitanje? Da pokrenete ono tužilaštvo, gospodine. Malo tišine, da se čujemo, malo tišine. Malo samo, ajmo malo, nazad malo. Nema Građani, radnici, ajmo dostojanstvo, mi malo prije smo rekli da smo mi dostojanstveni. Rekli smo. Samo sklone ovi iza leđa, tamo sklonite im dole. Rekli smo da ćemo razgovarati dok ima razgovora, dokle ima i napretka. Ako budemo dalje išli, još gore, bolje je da razgovaramo još koji dan, da nam skupština vladu da, pa onda da idemo. A gospodin načelnik, njega ćemo zamoliti da se uključi u rješavanje firmi Tuzle. Tako je! Ništa, Ribice, ovo smo došli samo da kažemo da se načelniče. Imate